tunlai khovel mi pui tengai event ber chu US president than tur chung chang ani ti ila kan soi sual kher lawang keini pon kan tar lang nem mal khop maya ma se ni tin tar kar tin mai thu thar ra om renga kan tar lang seng lo ani ber mai nak tuk mai in thlan ani to a chumi ma in ngai nom maya riki elkol ni in azia khi kan tar lang le don ani Trump World Part 75 US President Than Hun Chu November ni thum mani a million tam takin early vote le mail mangin vote an thak to nge a campaign po a vote top a thleng me kani chuti lai chuan president chu tu pani Joe Biden ale Donald Trump ate jinga tu zo khian nge president in thana ne na changang ti soilok a har tual maya pol rang le political analyst te economist lam mithiam te chuan Joe Biden a chak jok turin an soilok vek to a Joe Biden a po top celebrities honen campaign an beingor to le a Donald Trump pero celebrities lam chuan tur nei lo jok ani bok nen ni khata state panga a te campaign in November ni po khan chokmadar som pakhata campaign rally tanin zandar som pani nulama te khan khowot lutuk nuaya rally ala nei lo mai ani Donald Trump a chaw thei lo lutuk fuat nga lutuk khi ama nai tu tele pastor te chuan pathianin chakna apek wangani antia chuti lain Kanye West chuan Dragon Energy anei ative thung khonghe thil thleng then khat I han soi jaw hlek don te ang Joe Biden atan milar te an thok chuak na sa ni som paruka Hillary Clinton ti dan ang bokhan election campaign vor to pa Joe Biden chu Hollywood milar hawin an campaign puina sale to hle a Brad Pitt te Bruce Springsteen tele milar rangin an campaign puya campaign rally a te chuan Lady Gaga le John Legend aten an pui boka wrestler The Rock Johnson ate rapper Cardi B te Howard Stern Leonardo DiCaprio George Clooney Robert De Niro ate chu Joe Biden atana thanem ngai Poland ni Donald Trump hian milar jinga support tu anei lo top big lo ti ro ria ila Hollywood ta po enge mozat anom ve a tin zai thiam lama po Kid Rock Kanye West Lil Wayne Lil Pump 15 Cent tele midang an oma Chewbacca Ice-T po hian tuna Donald Trump a atho puya wangin Democrat liberal hovin an chir the meka ma se avot turlam soidot lo ma se Ice-T trong kama trong chuan Donald Trump a avot nge yarin om hle Donald Trump tan campaign tour Orthodox Jews ten trong China an nei Donald Trump hi Hollywood celebrities ten thapui mangin pui ve lo ma se atana che chuak tur nei lo ani big lova liberal rorel na mun pui New Year ka chuan November ni khat Sunday khan Orthodox Jews hovin Trump support na rally an buat saya Democrat ho ti dan anglo takin Donald Trump tan an che chu ma in trong China nein pathian nena an thil ti tur chu an hlan masa ani hetiang deuh hian inrin ni khan Caravan for Trump ti in Jews for Trump ta chuan car sang khata in zuin New York khopuya kong an zo to bokani hemitum hian Donald Trump patana kong zo Jews ho hi liberal left is ho chuan kong sira tagin ar tuile lungin an lo tong chiang nge ani tunlai chu ni tin main Trump supporter ten USA khopuile tuipuya mun tina kong an zo chu maya kong zo tam lutuk mel ruklai in tlar te po an oma Joe Biden ate Kamala le Obama te thu soi ngai thlatur an tam ber trumin sang khat an tling ngai lawa atlang puin mi so matanga za te an kal khom ve a chuti lain Donald Trump thu soi ngai thlatur chuan Pennsylvania a chuan mi singa sang sari chuang kal khom mangin Secret Service te chuan an rikota Arizona a mi singli liberal khopui California Beverly Hills a po thu a soidon po ni lo apal tlang ringot dona chumi lo muaka kong sira lo ding mi pui sing an chuang nia soyani hetiang lam hi chu soikual du lo mayang o Israel rama Donald Trump atlin don le nan an tong trai
pathianin Donald Trump hi amang nia soitu te chuan Israel khopuyatan Jerusalem apuan thule Israel din mun khovela na sataka achoi san na hi an soilang nge thin Israel mi te po hian chu an pom thlapa Israel fa te temple din tir tu King Cyrus anen ante khina Israel a chuan Cyrus ale Trump mel lanna coin an siam hialani US in than lo om tura po Israel chuan Donald Trump chu tling le ngei se an du hle a thotan ni khan Hebron khopuya Israel mun thiang hlim Tomb of the Patriarchs an kal khoma helai mun hi Abrahama Isaka Jacob le Sarah le Rebecca te an phum na ani a chuta chuan Donald Trump patan tong trai na an nei ani Head of the Harbon Local Council Io chaidem ria chuan tunkara US election nei ani dona hei hian Israel future thui takin a hril dona Israel a support lat na le kumli chunga Israel chunga thil thlenga hian Donald Trump chunga kanlom tak zetani ati a Israel Republican head magzi la po in Hebron hi Jewish te khopui masaber ani a kan founding father le mother te ruang anjal na ani Donald Trump an kan chunga thilro pui tak tak ati awanga lom na le atan mi pui in mu khom na tur hei lo ali ama tha le in me hi a om chuang lo ti in a soi Democrat in mit thi to vote thak ti ran tum Donald Trump an voi tam tak aw chu pui to a vote by mail mangin rigging om don ngei ni in mitam takin an soi boka thren khat chuan in thlang tura campaign hi chu ave mai ani Democratian rigging manga tlin antum felvek to ti hial tepo an oma November ni khat khan Joe Biden an rallia thu asoina a mi pui tlem te kal khom te chu tlin na turin in vote kamamo lo katlin nuwa ero kamamo don chau cheu ani ti in asoi moka chu chuan mitam tak ngai ati thalo zualani post masalama ballot box tam tak ti chingpen ani thu kan soi to thina Florida thilte nom tak ti tumna chu manchua ani le to a Stephen Vancor Broadwood County Supervisor of Election spokesperson chuan tu emo in mithito mi som pani chuang te chu voter registration a Democrat mingin zialu atum nge yani ti anem ngeta Florida a Democrat ru tak om khom na veng ami cheng po tam berdot tu anni na a official ten he thil ti tum na hi an manchua kani hetiang hi ani a manchua anom fo chuan manchua lo hi engzat tak omang mo Texas a chuan olsam taka vote an thlak na drive through voting station a early vote thlak jinga thil fel hlel la om ni in Republican lam chuan an ring hlela chuta vote thlak to noi khat sing ni sang sari chuang ta chu pom lo turin an zual kowa ma se ko chuan apom sak ta thawani vote noi chuang ani le ngala hei po hi thil fel lo om tak takani chuan Texas hi Trump hian achan pha hial theini in thren khat chuan an soya Texas achan vai chuan atlin non lo arin om hial theyang Democrat rural na state ta chuan in than ato phuna po vote lut om chuan pomzel tur ti in an tang meka mela vote lut te chu vote puan nia chiar ro sen ani lawang ti te in hun pek bel an kar boka Donald Trump ero chuan hetianga a hun taka thil ti lova hun pek bel zong le dan pela thil ti chu thil dik lo ti tumna ani ti in a hun tak vote thak nia vote chiar vek hun pek aral ma a vote thak lo chu pom lo ni se ti in atang ko hle ani Paul te hi arin om lo ti thin ma ila soi bo vek ero thil ti thei ani chuang lo Paul tam ber chuan Joe Biden a chu chak tur chiang sa ang hrimin an soilok vek to a ma se in than a hnai tel tela Donald Trump an na satakin ma ason chawa Paul nu num ber ni to tur an ti chu a te chuan Trump din mun a tha to hle a state an in chu na Iowa a phe chuan point sari in ma a roi le to Biden a ale thal This points registering survey abuat saya chuan Iowa a Donald Trump a chuan point sari in ma a roi ti a White House a rural tur in chu na a hei hian Donald Trump a chu chance a siam sak thei ani ti in asoya he survey siam tu te hian
sang ni som paruk khan mitam zokin Hillary achak don tia an puan lok vek lai khan Donald Trump asang zok alo ti to boka alo soi dik to ani Monday Paul ti chua chuan za songa in Joe Biden an supporta za somli panga in Trump an supporta za apakhat chuan Libertarian candidate supportin za apali chuan an vote tur an soi du lo ati ani state poi bo zuala chak zok te president an ni mai theina tur state in chu te chuan thamasa kha chuan Biden ala chak fal hle ni in Paul ten an soya tun nai te ero Trump chuan chung state chuan Biden chu aron le thalve thung ni in an soi then khat Paul ero arampum anga Paul an siama chuan Biden an ma ala ruai anga soi ani thung ole soi sel turatam ma se in thlan ani to mai dona soi du lovin enge thleng don ngai chang ta jok mai ila in thlan rizala left is liberal ho an lom lo ani emo Trump atlin non chuan buaina na men lo achuak don nia riat na alian hle a na satakin left is far left ho hi an in vau pung lok to a democrat lam chuan Donald Trump atlak chuan pa ngai takin apos akalsan lovanga buaina hial achok chuakang anti ve thunga engpo ni se White House po cha le zuala security kalpui tumani a hungkwal vekan tuma tin liberal khopui New York le mun ranga police ho anin raring vek to bokani Joe Biden an athu soina ama in hain grandmom pi angin ain soina te areli nei na khuwa a haidan te atong sual na nui zatlak tak tele campaign thil thleng langsar tak dang ho chu kan soi to lo mayang kan dam ani chuan tuna tanga rei lo te a US president thar tur kan hre to dona democrat hi andu ang taka an chet the chuan Joe Biden atling theya thil chik le zir chiang mi in ti te po in tling turin an puang vek to ani bera Germany ya po Madam Tussauds Museum atangin Donald Trump palim chu bol hlo boma an pai chuak to ani heti anti chan hi Donald Trump chu atling to don chuang lo ni a an soiwang ani Donald Trump hian mi hau saton to te back up na nei lowin milar pui te campaign pui tu nei velo ma se Christian ten an tong trai sak chuan pathian hian khovel makti turin aro puina pon chuanan Trump hi aron mangle theya chu wangin tun tluka itong trai puina amamo na sathun lai hi a omlove